Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Biz esingizlerde olsa 1-2 gün murun şol Bakıt Mırza menen Samat inemizdin Bakıt dostum dep koyun. Men menen tengla Bakıt menen Samat inemizdin Koçkorundagı jatkan jerinden, oturgan jerinden, turgan jerinden kovar alabız dep söz berdik. Hazır eşikке çıkarıp da tartabız. Samat özü бүгүн меймандар чакырган экен ушул Гисаравод, Арашанаводдорду фермерлерди. Азыр меймандар келсе эшикке чыгарып да атат. Şu меймандарды келет деп Bakıt менен Самат bir койду чарт муздап, антип шорбосун кылып меймандарды күтүп атыптыр. Меймандар дагы келип калышты. Sürümüzler. Çık. Bazı tüylegende yok. Kaçırdı. Az buna Koçkordu alıp çıgat hazır. Bakın dostlar. Akbuğra attı Koçkor. Buna şu. Samat başlar. İnternetten görüp al. Samat görmenasında koyla. Ne? Nevga. Malade. Koçma gaz kız ne? Buyruklar yanacak. Girer. Yok lan ben. Size gelme. Ulan geçe böyle. Çıkarbayla oldu bak. Вообще çıkarbayla oldu. Qanchalik qo'yib mi? Buradaki taştan söğütü varlar falastan geliyor. Onun balları da. Var mıydı? Mendegileri atıp shunday cho'ng. So'dan bir gün var. 6'dan 8'ge söğütü atkan. Özü gösterdi için. Bunu qo'yamiz. Akbura oldu. Haftadan girdiniz. O geldi. Ben eskiden patika yoktu da bunları Türkiye'ye biraz ha. Adam bu düşünüyor. O sarı şey. Sakallar kürüme qarab oturgan yaxshi. Sabunlar atmayın ha. O'zlar yaxshi bo'lakan. 3 yil kerak. Çıkarsa. Ana ki. Ha, içker kısı tartıp koysa köle kötüşüyor da. Gün deyip koyan mı? Koçkorum nasıl kılsın malades. Doğru gel. Şampiyon al.
Мынакей достор, туугандар, мен сиздерге мындан 2-3 күн мурун ошо обещать эткендей, сөз бергендей келдим. Кочкорду өз көзүм менен көрөйүн. Кандай эмне кылып атат, кандай кочкор бул деп мына алдына келип кочкорду көрүп, мына көрүп атасыңыздар. Колу путу бар жогу жайында. Башы, улактары, көздөрү, куйруктары, тулку бою, денеси түзүлүшү вообще супер. Сөз жок. Эми ушул кочкорду саткан адам акчасынан береке тапсын. Кочкорду сатып алган Бакыт менен Самат ушул кочкордон береке табышсын. Буйрукса ушул кочкор Кыргызстандын койлорун жакшыртууда өзүнүн чоң салымын кошкон кочкорлордон болуу насип этсин. Мен дагы өзүм Бакыт менен Саматтан бир кочкор алам буйрукса. Ошол күндөргө жеткирсин Кудайым. Сиздер эгерде ушул кочкордун балдарынан таартериңиз, көрөлү, сиздерге кызык болуп атса, лайктан баскыла туугандар. Мен албетте сөзсүз бул кочкордун балдарын алдыда ушул аманчылык болсо неберелерин тартабыз буйрукса. Анан аты дагы укмуш, акылдуулук менен коюлду. Мына Акбура депчи. Аты Акбура деп коюлду бул кочкордун. Түсү ак, баягы сүткө гилаштын согунан тамчылатсаң бир кызгылт болуп калат. Ошондой түс, необычный түс да. Жакындан өтө сонун көрүнүп атат. Билбейм телефондо кандай көрүнүп атат. Акбура аттуу гигант мына ушул болот достор. Бою 1.10, салмагы 200дөн жогору. Каналга катталгыла достор. Биздин каналда видеолорду көрүп туруңуздар. Лайк баскыла. Албетте мен бул кочкордун балдарын дагы тартамын.